Hvala vam svima što ste nam se pridružili danas. Gledat ćemo da budemo jako kratki. Ja ću govoriti možda čak i malo brže. Dobrodošli na još jednu prezentaciju regionalnog Impact foruma kojeg organizira Poduzetnička akademija EFSA. Početak će nam se samo kratko vratiti Amra Omeragić, Finance is Motion. Amra, izvoli. Dobar dan. Jel možete svi mute, molim vas? Da, ako može samo da... Evo ga, idemo ovako. Ništa, ja ću samo kratko da vas pozdravim. Amra Omeragić u ime sponzora ili da kažem partnera ovoga foruma. EFSA fond, ono što mi radimo u regiji je da pored to što plasiramo kredite za mikro i mala preduzeća kroz financijske institucije, radimo jako puno na izgradnji poduzetničkog ekosistema. Iz toga je nastala i ova inicijativa koju mi zovemo Regionalni Impact forum koji vodi Vladimir, konsultant. Tako da eto, danas mi je jako drago da sam ovdje da vidim i startupe. Mi smo ovu bazu za mentore prije skoro mjesec dana pokrenuli i evo drago mi je danas da vidim da se i startupi i biznisi upišu u bazu i da konačno to krene da zaživi i da imamo neke koristi svi od toga. Hvala. Super, hvala ti Amra. Ja ću krenuti dakle sa prezentacijom baze. Hvala vam što ste došli da ovo poslušate. Mi smo u biti ovu bazu za mentorstvo kreirali tako što smo znali da postoji problem i to smo pitali i vas, između ostalog poduzetnike. To je problem da nam se poduzetnici vrlo često žale da ne mogu pronaći mentora za određene segmente vašeg poslovanja. Također, vrlo često se dešava da su mentori prezauzeti pa ne mogu uopšte doći do njih. Dakle, jednostavno nemaju dovoljno vremena da bi radili sa biznisima i također se dešava da recimo neki biznisi žele izaći na tržište susjednih zemalja i ne znaju kako se određene aktivnosti, tj. procesi obavljaju u tim zemljama. I vrlo često su vam potrebni kontakti iz drugih zemalja i mi mislimo da imamo rješenje za sve to. Također što se dešava je da organizacija po zemljama u kojima radi ovaj regionalni Impact forum imaju mentore u određenim segmentima, dok u drugim segmentima jednostavno nemaju svoje mentore. I upravo za te smo shvatili da, pošto praktično svi govorimo jako slične jezike, dakle međusobno se razumijemo, možemo vrlo lako podijeliti te resurse između različitih zemalja. I zato smo osmislili našu bazu za mentorstvo, koju ćete uskoro vidjeti kako izgleda, šta ona u stvari radi. Ta baza povezuje vas, poduzetnike, zajedno sa mentorima i mentoricama. Na toj našoj platformi ćete moći pronaći ljude koji su iskusni u različitim industrijama, imaju iskustvo iz različitih segmenata poslovanja i možete iskoristiti njihov rad i iskustvo da bi dobili ispravne savjete za vaše poslovanje. Osim što povezuje mentore i vas, ova baza također dozvoljava da pravite kontakte između vas kao poduzetnika, dakle sa drugim poduzetnicima i također da se mentori međusobno mogu dopisivati, uspostavljati kontakte i tako dalje o svim stručnim temama kojima se bave. Ono što smo mi zamolili mentore je da sa vama podijele sljedeće stvari. Prvo, da imaju dosta razumijevanja za vaše poslovanje, s obzirom da se radi o jako malim biznisima, vrlo često o startupima, da sa vama podijele primjere, dakle uspješne primjere iz svojih zemalja i također da podijele šablone koje možete koristiti, na primjer ukoliko radite u financijama, oni vam mogu podijeliti neki šablon za pravljenje financijskog plana. Dakle, to su one stvari koje možete očekivati od mentora. I ovo su neke osnove platforme, dakle mi smo napravili tu platformu online, u toj platformi svi imate svoj nalog, kao što imate nalog na Facebooku, također možete imati tamo. To je jedna zatvorena grupa korisnika, dakle nećete tu pronaći ljude izvan tog nekog ekosistema kojeg podržava EFSA. Dakle, isključivo ćete razgovarati sa organizacijama, mentorima i poduzetnicima iz zemalja u kojima radi EFSA i također koje je EFSA na neki način do sada financirao ili podržavao, ako ništa, kroz mentorstvo. I ono što je lijepa stvar u ovoj mentorskoj bazi je da prikupljate bodove. Šta to podrazumijeva? Bodovi vam praktično pomažu da budete bolje rangirani u pretragama. Pa tako recimo, ukoliko neki poduzetnik želi da sada dođe u kontakt sa vama jer radite u određenoj industriji, to također može obaviti kroz platformu, ali ćete vi sa više bodova biti više rangirani. Znači prije ćete izaći u njegovim rezultatima pretrage. Bodovi također grade povjerenje i kredibilitet. Dakle, onaj koji ima više bodova smatra se da je češće na platformi i da ima puno više kontakata i da se bolje povezuje i tako dalje.
A evo za šta dobijate bodove. Dakle, za redovno korištenje, svaki dan ako se ulogujete u platformu, dobijate 2 poena. Za dodavanje cilja također dobijate 10 poena. Za zakazivanje sastanka dobijate 50 poena i za novog mentora dobijate 100 poena. Tako da ćete vidjeti da sa ovakvim načinom bodovanja nekada dođete i čak u neke 1000 poena koje možete koristiti. Što se tiče same mentoring platforme, kada dobijete link za registraciju, postoje 3 koraka za registraciju. Prvi je na prvom ekranu da upišete svoje ime i prezime i neke osnovne podatke kao što je e-mail, da odaberete lozinku, također odakle dolazite. I onda trebate opisati sebe, to jest profesionalnog sebe u jednoj rečenici. Dakle, ja sam poduzetnik koji vodi tu i tu firmu, mi se bavimo tim i tim. Ili ja sam poduzetnik početnik koji trenutno pravi ideju da radi to i to. Dakle, želimo znati otprilike jeste li poduzetnik već ili niste i naravno u kojoj industriji želite praviti svoj posao. I također ovdje treba odabrati želim biti mentorisan ili mentorisana, dakle be mentored, to je opcija koja se odnosi na poduzetnike. Dakle, zamolit ću vas samo da ne koristite ovu drugu opciju, a to je da vi mentorirate druge. To ćemo s vremenom uvoditi između ostalog i za vas. I naravno dole na dnu trebate prihvatiti uslove za korištenje ove platforme. Kada to uradite, dobit ćete drugi ekran na kojem će se od vas tražiti da opišete ukratko šta je to što vi tražite od mentora, u smislu u kojim segmentima poslovanja želite njihove savjete. Ovdje možete pisati i na engleskom i na našem jeziku, jer je baza jeste na engleskom, međutim svi su korisnici unutra govore naš jezik, sve jezike iz regije, tako da možete slobodno pisati na našem jeziku. I na kraju, na dnu morate odabrati u kojim segmentima poslovanja želite njihovu pomoć. Tu imate, ne znam, business modeling, imate financiranje, to je financije, imate logistiku, impact, proizvodnja i tako dalje. Dakle, možete odabrati sve, možete odabrati samo određene segmente koji se tiču vašeg poslovanja. I kada ste to završili, dobit ćete ovu poruku na ekranu koja u biti znači da je vaša prijava na odobrenju. Dakle, ukratko da vizualno dobijete sliku kako se prijaviti, dakle napravite prijavu na link koji ću ja podijeliti sa vama, poslije toga dobijate e-mail dobrodošlice, no to ne znači da ste primljeni u bazu, dakle primanje u bazu će biti tek kada bude vaša aplikacija odobrena. Nakon odobrenja dobijate e-mail sa potvrdom da ste primljeni i već nakon toga možete da se ulogujete sa svojim e-mailom i passwordom. Također, tokom korištenja baze, to je cijelo vrijeme dok ste tamo registrirani, dobijat ćete određene napomene, na primjer, ukoliko se ne ulogujete u bazu nekih 7 dana, dobit ćete jedan podsjetnik, također ukoliko vam neko pošalje poruku ili kasnite sa nekim ciljem, također ćete dobiti podsjetnik i uvijek možete direktno iz e-maila da se ulogujete da koristite tu bazu. Kod samog prvog logina upisujete svoje ime i prezime, to jest upisujete svoju e-mail adresu i lozinku u ova 2 polja, a zatim kliknete na login. Molit ću vas samo da ne koristite ovo donje dugme za login, jer ono vam neće dozvoliti da se upišete, morat ćete se ponovo vratiti na ovaj ekran i početi krenuti iz početka. Dakle, koristite samo ovo dugme sa login. I ja ću vam sada pokazati kako izgleda ta baza dok se ona koristi. Poprilično je jednostavno, nešto jako slično Facebooku. Dakle, kada uđete u bazu, imate taj osnovni ekran. Na osnovnom ekranu ćete u gornjem lijevom dijelu vidjeti svoj profil. Ovdje ćete vidjeti nešto što vam je trenutno najhitnije. Na primjer, za moj razgovor sa Amrom ja trebam ostaviti sada feedback. A onda ćete dole vidjeti ko su sve vaši mentori i da li su postavljana neka javna pitanja na koja možda vi znate odgovor ili je neko već postavio odgovor. Na dnu se nalaze preporuke ljudi s kojima se možete povezati. Ukoliko kliknete na njihovo ime, možete vrlo lako pročitati o kome se radi, šta su oni radili do sada, kakvu vrstu mentorstva nude i tako dalje. Možete također otići na njihov LinkedIn profil s lijeve strane ukoliko želite saznati više podataka. U gornjem desnom uglu se nalazi osnovna kontrolni svoj profil gdje možete uređivati razne podatke o svom profilu. To ću ostaviti vama
da sami uređujete. Ovdje recimo možete ubaciti svoj LinkedIn, Facebook i Twitter naloge da ljudi mogu da vide vaše društvene mreže. Ovdje je dio za poruke, možete razmjenjivati poruke i onog momenta kad dobijete poruku vama će se ovdje pojaviti aplikacija da ste primili poruku od nekoga i u tim porukama možete razmjenjivati također i fajlove. Možda najzanimljiviji dio je ova sama pretraga baze mentora, dakle osim što na početnoj strani dobijate preporuku koje mentore možete iskoristiti, ovdje ćete moći također odabrati mentore po različitim kriterijima. Pa na primjer, ako tražite nekoga po imenu, možete jednostavno ovdje upisati ime i dobit ćete njihov profil. Također možete ih birati po industriji ili po vrsti mentorstva, pošto postoje mentori koji rade uživo i oni koji rade virtualno. Na kraju možete, ukoliko vam na pamet pada neka riječ koja se tiče vašeg poslovanja, ovdje možete upisati i izaći će samo mentori koji su spomenuli tu riječ u svojim profilima. Onog momenta kad ste pronašli mentora, jednostavno kliknete na njihov profil, evo možda ne Amra, pošto s Amrom sam već povezan, kliknete znači na njihov profil i možete onda sa njima se povezati i zatražiti da im pošaljete poruku ili zatražiti mentorstvo od njih. Mentorstvo tražite tako što upisujete, evo recimo Žarko, ja ovdje mogu sa Žarkom zatražiti request as a mentor, dakle mogu zatražiti od njega da bude moj mentor i kada to uradim, on će to ili odobriti ili odbiti, ovisno od mog profila, da li mi može pomoći. I onda kada već imam izgrađenu konekciju sa tim mentorom, onda mogu čak i da zakažem sastanak. Sastanak se zakazuje tako što, ok, ja sam sad s Amrom već završio sastanak pa ne mogu to uraditi ovdje, ali odabirate vrijeme i datum kada želite razgovarati sa tom osobom i ta osoba poslije može prihvatiti ili odbiti vaš zahtjev za sastanak. I tu ćete dobiti notifikaciju na e-mail i također ovdje u aplikaciji. Sa desne strane također imate ovdje polje za notifikacije gdje možete vidjeti sve notifikacije koje su vam stizale za različite poruke i dešavanja na platformi. I na kraju imate dugme za postavke gdje možete postaviti koliko često želite primati e-mailove, to jest da li želite primati e-mailove iz različitim napomenama. Možete blokirati određene korisnike, nadam se da zatim neće biti potrebe, i promijeniti svoju lozinku ovdje sa lijeve strane. Također možete promijeniti svoju e-mail adresu. Zadnje dugme koje vam preostaje ovdje su resursi i ovdje ćemo s vremenom dodavati različite resurse koji vam mogu biti od koristi za mentorstvo. Za početak tu možete pronaći trening koji smo imali za mentore i uskoro ćete moći pronaći videa koja se koriste kao instrukcije za korištenje ove platforme. Na kraju je dugme za izlazak iz same platforme. Da li neko ima slučajno neko pitanje dok se ne vratimo nazad na prezentaciju? Imamo još samo 2-3 slajda. Slobodno možete isključiti svoj mikrofon i postaviti pitanje ovdje. Pošto nema pitanja, ja ću vam sada dati ovdje da prepišete link za samu bazu. Dakle, link koji uvijek trebate koristiti i zamolit ću ga da ga možda čak stavite sebi u favorite u svom telefonu ili kompjuteru, a ja ću vam ga svakako poslati i e-mailom, je mentoring.fse.lu. Ukoliko imate telefon, jedan od novih Android ili iPhone telefona, možete svojom kamerom sada skenirati ovaj kod na ekranu i on će vam automatski otvoriti našu platformu. Poslije toga možete ući u platformu i nakon odobrenja vašeg profila možete pronaći mentora i već ga kontaktirati od početka, ovisno od toga šta vam je potrebno. I naravno možete koristiti platformu za povezivanje sa drugim poduzetnicima koji se nalaze tamo i koji vam mogu biti od interesa. Ja bih vam toplo preporučio da skinete aplikaciju na svoj telefon, zato što je aplikacija za korištenje ove platforme jako intuitivna, vrlo jednostavna za korištenje, vrlo korisna, vrlo se brzo mogu odgovarati na poruke, možete vidjeti kada imate zakazan mentoring, možete zapisivati sebi neke stvari, ciljeve i tako dalje. I s lijeve strane ovdje skenirate kod ukoliko imate Android telefon, a sa desne strane ukoliko imate iPhone ili tome sličan uređaj, a ja ću vam svakako poslati e-mailom
pozivnicu sa ovim podacima. Mi također pravimo jedan YouTube kanal na kojem ćete moći pronaći više informacija o korištenju platforme u jako kratkim videima gdje ćete imati instrukcije šta uraditi za efektni mentoring. Također vas molim da zapišete sebi ovaj kanal i da nas povremeno posjetite, zapratite nas tamo jer ćemo objavljivati dosta zanimljivih video klipova. Zanima me samo da li neko ima možda neko pitanje u vezi platforme i korištenja same platforme. Daću vam još jedno pola minute ako neko želi možda da postavi bilo koje pitanje. Dakle, dobili ste link za uključivanje, za downloadiranje aplikacije, dobili ste link za sam ulazak u platformu. Ja bih vas zamolio da kada uradite svoje registracije, da također dodate i fotografiju, čisto da ljudi koji krenu da komuniciraju sa vama mogu raspoznati da li vas već poznaju i nekako dodaje kredibilnost samo to što svaki profil ima fotografiju, kao što je to na primjer na LinkedInu. Ukoliko imamo jedno pitanje ovdje, dakle, pitanje je da li su usluge mentorisanja besplatne? Da. Usluge mentorisanja su besplatne, mi smo zamolili mentore da u sistemu označe onoliko mentorstva koliko oni mogu priuštiti da podijele sa vama besplatno. Nakon toga, ukoliko osjećate potrebu za daljnjim mentorstvom, možete nam se također javiti, a mentor recimo nije u mogućnosti da odvoji toliko vremena, možete se javiti nama u vašu lokalnu organizaciju, u vašoj zemlji koju podržava EFSE, i onda ćemo mi dobiti tu informaciju pa ćemo mi vidjeti onda s vremenom da sa mentorima napravimo neki ugovor da bi mogli početi mentorisanje s vama. Da li neko još ima možda neko pitanje? Možete ga postaviti u chat, a možete također isključiti mikrofon i razgovarati sa nama. Okay. Ja se izvinjavam, ja imam jedno pitanje. Da li se mentorisanje onda obavlja preko platforme ili se dogovaramo sa mentorom preko Zooma ili kako već? Vi se dogovarate poslije za razgovor preko Zooma, dakle platforma nema tu opciju za mentorisanje. Ono što mi vam predlažemo je da u platformi upisujete svoje ciljeve, pošto tamo imate opciju za upisivanje ciljeva, i da onda te ciljeve na neki način pratite kroz platformu, a svi ostali događaji bi se dešavali izvan platforme. Mi trenutno radimo na jednom upgrade-u gdje bi vi mogli uključiti svoje kalendare i mentori svoje kalendare, da onda možete lakše pronaći termin za mentorisanje i evo ja se nadam da će to biti u sljedećih nekih par sedmica. Hvala. Nema na čemu. Dobro, hvala vam puno na porukama. Mislim da je sve bilo poprilično jasno. Ako bude bilo kakvih pitanja, imat ćete ovaj video na našem YouTube kanalu i također ćete jedan popratni email od nas. Hvala vam puno na učešću, ja vas sve pozdravljam.